Ni irushanwa rigarutse ku nshuro rya 25 riho riba rizenguruka imisozi imwe mu Rwanda, aho ubu ngubu bazibasira imwe mu mihanda yo mu ntara cyane cyane. Ni irushanwa rizatangira rica kuri convention n'indi mijyi yose hano mu Rwanda, ariko by'umwihariko muri Kigali rizaca hano kuri convention, rikaba ari naho rizatangirira. Imwe mu myiteguro yatangiriye mu mihanda, aba basiganwa ku magare bazacamo murabona ko ikomeje, batangiye kugenda baryitabira cyane ko bitabiriye nk'abitabiriye Tour du Rwanda. Sinagenda n'abasubirijemo amwe mu mashusho yaranze Tour du Rwanda ya 2024, ari nako tubinjiza muri Tour du Rwanda ya 2025 habura iminsi mikeya cyane ngo ritangire. Ubwo Tour du Rwanda yabaga ku nshuro ya 24, nguko uko morale yabo yari imeze cyangwa se uko irushanwa ryari rihagaze. Iri rushanwa rindi rigiye gutangira ku nshuro ya 25 rikaba riri kuri volume yo hejuru cyane ku rwego ruhagije. Ngaya mashusho yatangiwe cyangwa se yafatiwe ubwo ku irushanwa rya 24 ryabaga. Mu masiganwa yabanje, batatu cyangwa se babiri ba mbere bari ku mwanya wa gatatu mu b'u Rwanda. Murabona ko imbere bari bayogoje n'umuzungu w'Ubwongereza, akaba ari we wari uri ku mwanya wa mbere ubwo begukanaga kano kace ka etape ya 4, aho bavaga Gasanze berekeza ku Gisozi. Ngizi amashusho yaranze iyi Tour du Rwanda ya 2024. Ubu ngubu tugiye kwinjira Tour du Rwanda 2025, buri wese afite amatsiko y'uzarutwara rino rushanwa rya 2025. Abaturage b'u Rwanda ni bamwe mu bakunda iri rushanwa rya Tour du Rwanda, ariko nanone tutibagiwe bimwe mu bihugu biba byitabiriye runo rushanwa, kuko nabo baba bari kubikurikirana live uko bihagaze mu mihanda yo mu Rwanda, bakurikirana bamwe mu babo uko baba bari kwitwara muri runo rushanwa. Ni irushanwa riba ririmo akayabo k'amafaranga menshi cyane. Ni irushanwa kandi riba ryitabiriwe na bimwe mu binyamakuru byinshi biba byamamarije muri rino rushanwa, nk'irushanwa rikurikirana cyane hano ku isi. Ni irushanwa ryamamarizwamo n'ibigo bizwi nk'ikinyamakuru Igihe n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye biba byaje kwifatanya n'abaturarwanda muri uyu muhango kugira ngo ugende neza. Ni irushanwa rikamirwa kandi mu buryo bw'ikoranabuhanga, za drone ndetse n'andi mashusho agenda afatwa mu buryo bugezweho bw'amamodoka, amamoto n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye bizwiho nko gufata amashusho. Ariko by'umwihariko muri Tour du Rwanda muzabona indege z'u Rwanda zikamera rino rushanwa nk'uko musanzwe mubibona, kandi muzabona za drone zishinzwe gufata amashusho. Umutekano n'ibindi byose biba bihagije hano mu Rwanda, cyane ko ubu ngubu noneho ubwo byakajije umurego, ari irushanwa rizagenda neza cyane. Umva uko bamwe mu bafana bavuga rino rushanwa. Reka nkureke urebe kuri iyi video, nyuma turagusoreza tukubwira igihe video ya nyayo y'irushanwa rya Tour du Rwanda izagiraho n'itariki bizabera n'igihe bizatangirira. Nari Nsabimana Jean Bosco, kanda kuri iryo jambo ritukura ryanditseho subscribe kugira ngo uzabone Tour du Rwanda ku kanya igitangira n'amakuru ahagije kuri Tour du Rwanda.